namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Oh, namuntlha of course hi ta hi la hi hosi ngo Mr Post. La vele vele ta tlhela endla some references to kokwana Africa and also Benny Mayengani the president. Yeah, even then from there ta hi hetela hi J John. Lo somehow nga ta hi hi n'wi linka na Benny Mayengani the president. Yeah, so ka of course ra the 25 ta August kuna a live hosi ngo Mr Boss yi nga fika yi endla. Okay, so ta hi hi pfula I think it's best i ku va hi pfula hi tlanga first and then ndla narration afterwards. Okay, timhaka i tingani hosi ngo Mr Post? Yeah, ilash sukuya ilash say le performing la performer every day ayimeri ku rambiwa ne ile itraka ile performing ingesa mali every day ilash sukuya new awatshele wemfethu ukuthi usenzani la. Yeah, siyadrilla lapha. Yeah, this track is a brand new track. Shooting amanzi. Why Sunday to Sunday. Yeah. Every day siya perform. Asimeli ukuthi basibiza ukuthi hey siperforma kuphi siyenza imali every day. Izolo bese. Yeah. Saturday besikhona. Yeah, ile sona ile train ka treka ina tra every day. Ayimeli ba ku he man anga rambo wangi. Mayibona ile ku spanela kule ku direrweni. Tile ku vuyena ileswo mi va byela hinkwenu va nyankhambi mi byelana hinkwenu va seswona ke brand new. Yeah, yakona fresh. Yeah, ileswo sukuyebe se le kutere famba mi ya perform ileswo. Yeah, aliyangena every day anomshaweta ileswo ne. Bye. Album ile kuteni 1 October titawa tikhati vuya swinene ileswo. Ileswo. So hileswo hosi message wu clear bongo Benny Mayengani a ku boha ngopfu yena ka this video clip ku a di tirhi ngopfu hi swa tigigi na na mhaka ngopfu na swona one vula so it's because loko mo languta recently laniwani I think I sunga kale the 18th August Benny Mayengani fika tsala ku murhi wa tigig I hit as you can see I posted that poster ya event na leyi a tlha fika tsala ku murhi wa tigig I hit and then from here a tlha fika a kombisa ku sign of dominance like tigig mga mshoni van'we a kha poster tigig a kha sign of dominance na la a tlha tsala swona ku sign of dominance so do kombisa no sungome se poster ka dina mhaka na swona a pay for di wana data di hina ni mtirho as you have seen them the realia the tirha but na mhaka ngopfu na swa tigigi ni so I think message would clear so I veta I reference la kokwana Africa la of course ayo kujoking but usungo Mr Post ikona kokwana Africa ikona eGiyani is very busy swinene la a ri kusuhani le traffic department ya le Giyani ne ho xi reference. Okay, yeah, arla tani shu already swi familiar ne nxuku vo tala mi voni building leyi nga la tlhelo sa va ri la usungo Mr Post. Yeah, la a ri busy kona and then yeah hileswo so mina ka vula ku mhaka kahle swinene and it's a good message because a hi hinkwavo vanhu lava like music u nga hetela ku ve a career so that is leti ntsana ta nghenaka swi important ku va mi kha mi endlela swin'wana because you never know a wu tivi ku ta hetela fike kwini yes van'wana va swi hetelela swi ve a career I agree yes but you never know so leswi hi nga ta hi swo loko a swi kahle munhu a ve na swin'wana tlhelo not ku ri discourage ku munhu a nga endli swa music wa
wa endla, but hey, you have to be careful, you never know. Swin'wana vhele na tin'wana ta artist ta electronic ti nga nghena maybe 2024 and 2023 mi kuma ku sweswi a ta ha ri na mpfumawulo maswona all of a sudden boom just like that. So yeah, vanhu fika va careful, a swi talanga ho hlayela leti survivaku ku ri lani tisini le ka electronic. Yeah, such as vo J John lo vele veta ku hi ve hi khe hi nghene ka topic ya yena. Yeah, van'wana va nga ku surviveni ka electro ku vulavula ntiyiso, I mean like se i khale xi ri gaming dimension ku surviveni swinene. So ka sonto of course ra ti 25 ta August i fika tsala this post lexi komba na wena ku hi si la ku susa swinyimpanyimpa swi borhaku, so as much as tata yi mhaka leyi va hi tlhatlheni nkarhi na nkarhi. Hey, so i fika tsala J John a ku after so many requests from my fans, I've decided to deliver what they've asked for. J John the Big Baby one-man show is officially happening on the 19th of December in Giyani Stadium. Fambani mi ya xava mathikithi, ku ta va ku ri yin'wana ya the best shows ka generation liya hina. I promise to give you 100% of me. Yes, the link as you can see leswi nga fika komisa swona, and then poster ya kona of course hiyo yaleyo kwalano tanihi mi swi vonaka ku J John i ta a ri karhi a hosta le Giyani Stadium. Loko u ri na le mipeni wa hina hi ngo vheta yi jika ya kwala Giyani Stadium. So loko swi ngete tani a ni kha ni hlaya mina like a ni kha ni hlaya like some various posts, ni ta endla some references vele. So ni vona ku se swilo leswi already se ku na ku ri ku endlweni ka competition ka J John na Benny Mayengani. A ni Benny Mayengani easy ku endla fill up, ni twi na ku se swilo leswi endliwa in a way swi vona ku competisiwa, of which I think it's not fair. N'wana na n'wana wa ti endlela matimu. Vona mhaka leyi ku Dr Thomas Chauke va nghenile va fika va endla matimu swona va famba matiko va ba ti-fill up. Yeah, va matiko na vo Penny a swi kha swi humelela. Ivi hini ta generation ya vona ku nghena vo Benny Mayengani na vona va fika va endla matimu. So sweswi va ngheni va J John, why not na vona va nga endla matimu without ku va ku ri na a comparison? Vona mhaka leyi vona mhaka leyi. Ni vona a post vele yi nga postiwa hi n'wana wa ti-pages of course va ti rhandza ku Benny Mayengani. Limpopo Poison SA Music he wrote ko va ku navela mara matimu lama ku hava loyi a nga ta ma endla. Benny Mayengani n'wana wa tshama hi nkanu leswi nga fika kombisa swona. So post leyi yi posta namuntlha after loko J John a kha a kombisa ku na yena i ya endla one man show leyi. So swa ku swilo swa ku swi na vu jealous xikarhi guys, mani voni problem ku va J John a endla swa yena, so hi nga swi nga ze swi ta hi side mi kuma ku se swi na vu jealous nyana xikarhi nyana, because I can see it na loko ni kha ni languta ka ti-comments ku ri energy ya kwini hi ku languta tin'wana ta ti-big fans. I'm not going to mention their name na hale nyimpini. I'm just saying ku ri ku naswona ku energy yi nga hetela yi ve kwini. So swilo leswi a swi endliwi hi nga swi langutangi hi ndlela yo J John i zama ku va ngo a pfala Benny Mayengani o endla swa yena tlhela. Leswi ni vula because loko o fika for example maybe crowd yi nga tali like this, vanhu va ta ku a zama ku endla yena, so a va le ku competeni o ti endlela J John a endlela na ti-fans ta yena, you see. So a hi swi langutiseni hi tihlo rero. Ni vona post yin'wana vele someone nga hlangana hi screenshot no vhela ni ku hayi honi landa original post yi nga fika yi endliwa hi Mr Chauke kwalani, yi fika yi tagga that post ya J John, even then yi fika yi tsala leswi ehenhla, yi fika yi kombisa ku swo boha hi xava hi ta wisa ku byeliwa ku hi mina ntsena and a nga rambiwi a nga ta ku swa yena. Ni ku mina so we can already see go energy xi njhani to suka ka ha ri siku rin'we leswi no khavhara ka ha ri early, because naswona ku hi na ku energy ya kona hayi. So as you can see vo Chauke ku hi side ra wena leswi hi kombisaka swona kwalano ku hayi na Benny Mayengani nga za a laveka no laveka leyi ku a kota ku avoida ku hi yena a nga tata. So hey ya go on. So why should so much that there's a reason. Ani mi nga ma hleketa vele J John tshama like a chingela va le bo Poison ya ku va bongo risimu ra chuza swo ku hi swona kahle swi nga veki ka tinyimpi teti hi nga ku ti voneni sweswiwa vela baka leyi. But a tshiki ka ha ri mfana ntsanana a lava ku tindlela matimu na yena a tshikiwa a ti endlela ku nga vi na nyimpi yo ti-fans to karhi ti ku ti ngehi hi mhaka i J John, you see. Mhaka leyi. So hi leswo mi nga tsala mavonelo ya n'wina laha hansi loko ku ri a mi nge subscribe a ta kombela mi klika subscribe. That's it.
ubuntu ngomsheni ngomkhumbuza emsheni sole ngithathekile muhle usasekile babe tekateki ngifuna ukuthatha naboteka ngifuna ukhombele nabo thina unawami no thuba isithando sami nguranzi wabami no futhi yoshanyela babaleka makoti wayino kari ifambile beba ifambe yowetela khona visiti sambe zomthathela funa ukusuka bonke yayandavite kafamba zokwenzela imali ikhilethi imali shigugu 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 sasifaka ama-specs izivunizo zokusho isigugu shigugu 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 sasifaka ama-specs izivunizo zokusho isigugu shigugu yimi kuwe sayalava inchumo thandwa yimi kuwe funa wana watathandwa yimi kuwe sayalava inchumo thandwa yimi kuwe shigugu 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 shigugu